ail ymuno ni ar foment fawr fan hyn. Mae'r beirniad wedi bod yn pwyso am mesur ers cryn dipyn o amser. Mae'n cael tipyn o dasg fan hyn ym mhencampwriaeth y parau biff, pencampwriaeth y Fitzhugh. Mae'n cael chwysad a hanner, sy'n dwy waith am hynny. A Teleri Thomas o fferm Clongyffin, Longwood, County Meath, yn gwmni fi o Sir Benfro yn wreiddio. Mae rhaid fi atgoffa bobl o hynny. I le mae'n mynd, sneb yn gwybod. Yn llythrenol, does na neb yn gwybod achos mae'n reit agored yma. Mae'n reit agored. Par neis gyda'r henffordd. Mae'n darw llydan pwerus yn dweud. Odi. A dwi'n hoff iawn o'r limousines hefyd. Dau unigolyn neis iawn gyda'r gleision. Dwi'n gwybod ydyn nhw'n ddigon o bar. Dau unigol da iawn gyda Charlies hefyd, ond yn fy marn i, falle ddim digon o bar, dwi ddim yn gwybod. Mae'r fywch yn gry tu hwnt yn y Charlie. Maen nhw'n bar pwerus, ond mae'n glamp o fywch. Mae'r limbs, y mwyaf dwi'n edrych arnyn nhw, y mwyaf dwi'n cael yn hynny a'n eni ati nhw, ond dwi'n yn gwybod mae'r henffordd yn berig, dwi'n meddwl. A fydd e wedi cael ei bencampwr fan hyn. A'i chwilio am yr is mae nawr, fel rhywun sydd wedi beirniadu yn rhoi o sioia mwyaf Pryden. Wel, dwi'n meddwl bod mae'r gyntaf chi yn gweld yr anifeiliaid yn y cylch. Mae rhywbeth wastad yn dalach llygad chi. Ac anamal iawn yn ystod cystadleuaeth i chi'n newid eich meddwl. Efe wir? Unwaith chi wedi gweld treini, dyna ni. Unwaith chi wedi gweld nhw gyd, mae wastad rhywbeth A dyma ni, mae'r beirniad yn barod i anerch y dorf, felly dewch i ni wrando ar ei sylwadau fe. This wonderful class, and it is a wonderful class. We have so much quality in this ring. Even the guys on that first row, there is so much quality in there. Very difficult job to do, but and I'd like to thank you all out here for presenting your cattle so well on a very difficult day in the heat. So no more ado, we're going to tap out the champion and the reserve, and I'm going to thank you all very much for what you've done this afternoon. Thank you. A dyna ni'r beirniad wedi anerch y dorf. Le mae'n mynd, tybed? Mae'n mynd at y limousines. Mae'n symud draw at y glas Prydeinig. A'r glas Prydeinig wedi mynd â hi. Y glas Prydeinig wedi mynd â hi. A'r limousine, fe? Yn cael y cil wobr? A'r limbs, wedi mynd ar gil wobr. Ond y glas Prydeinig, yr limbs wedi mynd ar gil wobr, a'r glas Prydeinig yn cipio y bencampwriaeth y Fitzhugh. Solway fyw Mili a Oaken Lane Nimrod. Dyna enw'r ddau lwyddiannus. Oedd o Kevin Watrett a'r teulu Patterson. Llongyfarchiadau mor iawn iddyn nhw. Pam rhain? Teleri? Beth sy'n mor arbennig amdani nhw fel par? Fel o'n i'n dweud, maen nhw yr un teip o nifel, maen nhw'r un siap. Hwyrach efallai gallen nhw bod yn well, yn matcho'n well o ran lliw, ond o ran siap a ran teip, maen nhw'n dda iawn. A'r limousines yn mynd ar gil wobr, ddwch chi'n falch am hynny? Falch ti hwnt, Par da iawn, eto da anifel, tebyg iawn o ran teip. Sach efallai bod y tarw ddim cweit cymaint ar aner. Wel, un peth sy'n sicr, mi oedd hi yn bencampwriaeth ddifyr dros ben, yn llawn drama, yn llawn cyffro, a mor braf oedd cael eich cwmni chi Teleri yma i wylio'r cyfan, a i ni'n mynd i gael gwledd yn hwyrach ymlaen pan yma hefyd, pan fydd y tîm o 5 yn llenwi'r cylch yma. Edrych ymlaen yn arw iawn. Diolch yn fawr i chi. Well, Kevin Watrett, llongyfarchiadau, many congratulations. Thank you very much. What a feeling, eh? Aye, absolutely delighted. For a very strong cattle class to come out winners is absolutely brilliant. So, over the moon for the breed as well. And fair play in this heat to turn these cattle out looking so good. It's quite a task. Aye, and it's a bit of a struggle on them at times as well, and us guys. But no, brilliant. I think for the breeders, it's an amazing achievement. For us guys to travel as far as well and come away with a win, brilliant. Whereabouts have you travelled from? Robert's up at Stirling and I'm just above Gretna, so we're all journey. It's great to see you guys down. We love the Welsh show as well, it's brilliant. And it's great to have you here, boys. Thank you very much. I'll go have a quick chat with Rob. Llongyfarchiadau, congratulations. Thank you very much. Worth the journey down, eh? It is delighted. And this is going to be a huge boost now
for the Blues moving forward, isn't it? The British Blues. Yep, it will be. It's obviously just showing what they can do and what they can produce. What about your hopes for the team of 5? We'll soon see. Are you coming back out with these two for that? Or? Yeah, they're coming out. Yeah, they're back out for the team of 5. For the team of 5, aye. So you've got some cracking big bulls here as well this year. So you must be in. The team's quite actually. It's very strong with females, to be fair. Yes. So same bull again, but no. Hopefully we'll have a good go at that. You're in as well. good stead, guys. Things are looking up. Keep trying, eh? Llong Keep trying. Thank you. Well done. Diolch yn fawr.